Okay, what's up? What up? And it's your boy Setilenzo, CEO wa Kabasi TV show. Ubu tuvugana ibintu biga bikomeje guhinduka nkuko bizi ibihe birahinduka. Ibihe bitwari mu mbere sibyo tukirimo ubungubu. Ubu amafamu nagakigezweho, amafamu ari guhingwa nkuko nawe bibona hakurya. Aha turi mu karere ka Gatsibo havugwa inka nyinshi cyane mu mudugudu wa Simbwa cyangwa mu kagari ka Simbwa mu murenge wa Kabarore ariho Umutara utangirira. Ubu mu Mutara gahunda ihari twahinduye password. Ubu nuguhinga nkuko bibona nawe. Amafamu turi kuyarima ntabyo korora inka bajye bazorera mu biraro. Agararenga nkuko nawe ubibona ibintu bigiye bikomera wa mugabo we waramutse wiriwe. Wakoze cyane gukora ko genda nkagusuhuzaho. Nta kibazo gira hino. Ingwino nta kibazo ingwino. Umeze ute? Uraho neza? Umeze ute? Amazina yawe? Nitwa Rurangirwa John. Rurangirwa John. Nkambona uri bize wakakaranyije imirimo yose ndabona kuri ababyita gukora iki guhinga cyangwa kurima? Guhinga kurima. Ko mbona muri guhinga mu mafamu ni kubera ize mpamvu? Ni itegeko ryasotse. Ryande? Ryande? Cyangwa uko bibona amata nagagifite agaciro kurusha ibyo kurya. Ikigori cyo gifite akamaro. Icyo? Ikigori. Ikigori uretse tankubita isuka. Ikigori gifite akamaro kurusha amata. Kuko aho yurebye se nk'ifamu kwingana gutya yakweramo nk'imyaka ingana iki? Myinshi cyane. Kurusha inka zajyamo. Guma hamwe tuganire ugira ikibazo. Aha none se wowe kambase urumana tuganiriza. Urebye ko mbona ifamu muri kuyihinga inka zarishagamo cyangwa bakaharagirira urabona wowe inyungu iri he hagati yo kuragira inka no guhinga? Inyungu ni ikigori. Inyungu ni ikigori. Niyo mpamvu Umutara tugomba guhinduka tugahinga tukareka ibintu byo korora inka. Kabisa. Kuko ujya unywa amata? Nabonye ndayanywa. Iyo yabonye ariko yabuze ntago ari ikibazo. Abari nta kibazo kiba gihari. Fa ko yiboneye agasururu cyangwa se wabonye icyo kigori cyawe wabonye agahungu. Sawa. Abari sawa. Anga turi ni he? Muri Simbwa. Mu karere ka Gatsibo. Ndetse kangubaza ikibazo ryambwiye ko witwa nde? Rurangirwa John. John we? President wa Republika y'u Rwanda yitwa nde? Kagame Paul. Kagame Paul. Uzamuhijwe? Cyane. Kubera iki? Kuko aduhe ubuhinzi. Abahereza ubuhinzi ndetse n'umutekano. Ngaho fata burya John. Bitanu nibyo ushaka? Bimeze. Oya bitanu kandi uri guhinga wowe ufite gahunda yo kuzasarura. Aso gago John. Kubita isuka rata ako n'ubutaka bwanyu ni bwiza. Ubutaka ndabona ari sawa rwose. Kubita isuka ni ikigori. Gahunda ni iki? Ikigori. Gahunda? Ni ikijumba. Twakomeje. Wati yapandisi nkuko nabikubwiraga nyine nk'ibisanzwe ubu mu karere ka Gatsibo cyangwa se mu Mutara twahinduye password. Amafamu muri babona ko turi kuyahinga bitewe nuko dushaka ibiribwa nango dushaka amata. Ngwiki? Turangiye ndi famu hwitihinga. Wamugabo yakamejeje uyibamwita muhinga amafamu ntagakina wo murangira ifamu ushatse wanamuhamagara kuri nimero ya telefone ye tukavugana nawe. Okay, ni Setilenzo Kabasi TV show, kora subscribe. What yapandisi?